Hello, Tuni Kuki News in JOUSE na bon chavin lem nei bin tunin jong Gamsunga thupon za chom hongke bol ho aban banin simla na hin nei kit no hitin Tuni 21 December 2025 Sunday ni a in tunin jong hita chu Gamsunga het dinga mipi het dinga press release hongke bol ho aban bana in sai deu hin tin amasapena hi phat sot pi ki phin na Kuki cha ten in nei ta lo nongova ITLF in thupon ahin bolin jing ni ho 22 December 2025 teng lehin taumun ki phin na nei ding ti hi to gon ahin bolovi ti ho jong mo ahin ITLF in ipibola kipin na neiding ham hoilai muna neiding ati ham ipize a kipin na neiding ati ham ti ho het thim na divin hin sai hoitin chule GMFDI muna jong hi ECA executive member hon leader hon aho bung mi ho ECA ho bung mi ho hi koima hichilai muna hi ki khom talo dinga thupon chong ahin bolovi ti ho chong mo ai ki nin hizi chun Gamsunga thupon za chom ho umin hichi ho chong hi aban bana hin sei de wei hichi ho masang chun Meitei Gamsung ho a thilso ho chong aban bana hin vet deu milong ho Gamsunga thilso ho chong hin vet deu hin tin Manipur Security Force hon tu chan gaya Ukhur district sunga hi ekar zagup le khat 601 sung associavin chole kg 9 kg ko IED ho jong amando obi ti ho chan ge jong hi mo ai in hi chi chung chang neo cha het chen theine devin ga seilo hen Manipur Gamsung ahung boya patna hi mi tampin anavet la nawa hi ivet na hi lechun atam zopi hin henge thudi ta ho jong seido na vente hi jong le gal ahung uma patna Manipur Gamsung ahung boya patna hi ivet na hi lechun mi tampi hin tu le tu a Manipur boy na hi drugs ji a hi boy na sang ta hung hi drugs so atam ji a muntina ki boina ahi ti a jong hi aseo ahi in ahin la het thim na divin hi chiwa news a ki modan dung chu ya hi in sailo hen ichen khom piu milong ho hin aphat chenga drugs chung chang a ki sei ting le Kuki narco terrorist ti a hi ei min vova hi chi drugs so je a hi thingnoi hong penga thingnoi hat na hi ei gelo a hi in hi chi chun gamdang zat dang hon chang hi chi to bang ma chu ei gelo a hi tai na hin la tu chunga hi security force on pan a hin la wa Manipur Gamsunga hi chi to banga drugs hat na gam a hi ta a hi le su beiding a hi poppy cultivation ho pa salei ki bol ho hi bol thei ta loading a hi ti a hi aban banai pan a hin lawin security force ho hin a hin su sevin a hi le Ukhur district sung se a hi ninga sung ti ding a hi ta in hi chi hi het thim diwa chu tu a hi chlaya jong nge a ki ji ta in ka velo chun December 16 a patna 20 chan ge ya a hin su se nu chu Ukhur district sunga hi ekar zanga le som nga le ko ahin su se no hi ta in chule hi chi asu se na mun ho hi ga velo chun LM block yaulin kiti ho ahi lo le lamlai chingphei kiti ho songphel mullam kiti ho tura kiti ho tora kiti ho hi cho se hi hichilai muna hi asu se no hin hi cho JOUSE hi Ukhur district sunga kisu se chule ekar zanga som nga le ko lang hi asu se no hi in hi chi ekar zanga le som nga le ko asu se na wa hi
lobu iti deu ham in chen na indinga lobu asa ho hi som git leni asu sevin aban le FIR thumjong hi chi poppy cultivation je a hi FIR thumjong akizi lu ne ti jong hi mo ai in ani na a hi ga vekit lawhan Kangpopi district sung ai kinin Kangpopi district sunga hi ekar som li le ni hita chu anasu sikit novin aban le in lobu ho hi som ni anasu sevin chi packet som langa asu sevin chule hi chi pa chamu ho hi kezinga lang anala do ovin kezinga lang anala do ovin chule fertilizer hal ho kezinga lang zong anasu sevi ti ho zong hi mo a hi kitnen hita chu tu ichen khom piu melong ho gama asu se to e ho gama asu se no ekar hi ivet na hi le e ho izakai mo e po sa aphamo zo se ho ngo wang wa hi tu hi ga velauchen koi zo hin aha bol ham koi ho hi aha bol ham ti hi chiwa ko na ki he thei jing hin koi chu mo ham koi ho chu amin semai maya ki pangham ti chu hi chiwa ko na he thein hop izat ham khana ki hom zong le hi chi melong ho gama ki susi zat hi ho gam sunga ki susi nai lo hi in ahin la amin set na zo se aphamo zo se hi ei ho engo ovi ti chu het thim na dewa ite ka theina dewa iga sewa hi in tu ni chan ge ya hi SP a kona narcotic affair kona thupon kemodan dung zuya cha hile Manipur Gamsung monga hi chi pa chalei kisim na gam ki susye mong he a hile sang som le sang get le jani le som le ni 0.4 acre hi kisusi a hi tai tia zong hi ama ho record na hi a hi in chole hi chi pa chalei sim na a milham ho eres ki bol ti su akiman mong hi mi sang thum le jani lang hi chi drugs ho to ki mat tha hi tai ti a jong hi phone do na in bol kit no vin hi aba na hi Manipur Gamsung ga seilawan Meitei ho Gamsung a hin Manipur Valley Gamsung a hi bom ho a hi lawa hi le zep ding vo ding ti ho a hi Gihna aphat chenga hi petrol supply ho a hi lo le petrol hi chi petroleum organization ho hi na sata Gihna umzinga a hi lawai le sum demand uma hi chi sum ho chu nihin pi lo wa hi le bom kahin kap khum diu a hi lo le bom ka po sa ding ka zep ding ka vo ding ti ho a hi Gihna na sata bol je wa hi chi Meitei Gamsunga petrol pump ho jong hi aphat changa hi khat na hi ta chu aban ba na hi shutdown a bol vin a kha jing ta ve ti a jong hi mo a hin hi ta hi so na hi le Meitei Gamsunga hi petrol pump ho hi I zan ham khat hung ke kha ding agam sungowa hi petrol hung ha sa mong ding a hi tai ti ho jong hi mo a hin ama ho hi chi petrol pump organization ho thu sei na a kona iga he thei deu chu MPDF ti a kiloi khom na a hi chi hon thupon news ho hinga report anabol na thu sei na ananei na wa chu a hi le hi chiwa hi Manipur Gamsunga hi demand atamin tax tam PPA la pi win a hi le van dang a hi lawa hi le ni le cha dang ho hi ni ani hin hita cho aman hi akal zengin ahin la petrol hi aphat chenga hi demand atamin tax tam pp allowin ahin la petrol man hi akikal sa zo po in hi chi akikal sa zo lo teng la chun ke hon abana kala diu ahi lawai le mi ka sop lai diu hi ke ho dinga phat chom na poi aphat chenga bom hi hum ding ahi lawai le vo ding tha ding mat dinga Gihna e ke bol jingin hi chi ji chun ke hon hi che ho hi sun zom zo po wingi ti a hi thupi na ananei sa wa hi in chule
December nisim som 2025 ma jong hi Manipur governor hi nga jong hi memorandum anapi wa hi chi ho hi a hi the a hi le petrol hi chi organization tilhen MPDF ho kiloi khom na safety kihin so theine ding le ama ho safety na dinga hi panila pi winlang a hi the a hi le governor of Manipur hin security ni pevin a hoti lawa hi le a phat chenga bom ho powa Gihna ai ki bola sum demand tampi pi ai bol khumwa kasumo tampi pi hi ta ila pi wa hi le ke hon ipi kane wa ipi kaphat chom pi diu ham ti a jong hi memorandum anapi lu no hi in a hin la tu ni chan ge a hi governor hi nga memorandum api pau hi government in I macha na sa a koi lo zi win petrol pump izan ham khat zong hi aki kha tai ti ho zong hi mo a hi in hita hung chi to pi a hi le chun Manipur Gamsunga petrol zong hung ha ding ani acha ho na san ge ya zong hi hung ha sading a hi mo a hi in chule MPDF kiloi khom na hon a sei be na wa zo a hi le hi chi chung changa hi government in phateta ahin vet kola kei ho dinga solution ahin po lu lo wa hi le chun hi chi ho ki accept thei ta lo ding petrol pump ho jong ki kha gam ding a hi tai ti a jong hi journalist ho hi nga hi holim na anabol luvi ti jong chu het diwa iga phun hin tin tu hin ei ho gamsunga kiloi khom na za chom chom hon thu phone ahin bol now ga velo hen hichi joint forum of 70 ahin JF 70 a jong ki he ama sa jong chu kim election masang zep a jong chu hung ki he do ahin hichi ga velo chun ama hon press release ahin bol na wa hi event na hi la chun ama hon a sei now hi joint forum JF7 in achi sa 20 December 2025 Saturday ni ho ni achi sa date 1 to 5 December 2025 hiang bung wang ho Kim General Assembly election 2025 JF7 thalenga gakal song ho wailhun na le to khom na akinei to thlonin to khom na le an kong so khom na jong akinei in ahi meeting kisei khom le kiphat sa dung juya achi sa 26 November 2025 date 1 December le date 8 December 2025 ne ho JF7 press release ho ahung thung ding 24 December 2025 ka Kuki nampi in P ahi lo le United Kuki People Council UKPC akibol do ding ahi ti anaki phong do chu mun chom choma kon nge na ahung ta hlona chunga ni khole to khom na resolution number 1 dated 20 December 2025 dung zuya phat chom khat vo chon ding in phat sa hi ti hi ain say win chole JF7 meeting resolution number 2 date 20 December 2025 in Jong Department of Political Affairs Kim in achi sa 14 April 2024 kum Congress Political Party khat to Kuki min mangcha kinop to na anabol u hin nasata Kuki Society Reformation su not na le Kuki political movement asu chi in chule Kuki history le geopolitics het na bukim loze NRC thu Kuki min pha in khonunga Kuki nampi kipal na thei mi hon pansat na ahin nei thei ding documentary anasim do hi phamo akisale in ahi
chule mi pi lung kim lo na MP Local Development Fund 2.6 crore misuse ti su dan di lo ta kimang ke bol hi phamo akisale in ahi ti hi phon do na ahin bol win chule asei be na wa chu hi chi thu so hi nam sunga ki khial na le thuta che pi ding dei zo sin head team divin Department of Information and Publicity JF7 in nge na sangpen ahung kinei ti hi ahin phong ovi ti zong chu mo ahin ahin phong do a Kuki zo nam machal jing ta hen hemon haukip secretary JF7 ahin langkhat langa hi lalpu kip gen ama hi chairman JF7 a chairman ahi ti zong chu het theine dewa iga phone hintin aban kin a hi ITLF ho to phone public notice ahin bolovin ama hon asaina wa hi tu chunga aphat chenga Meitei hon buffer zone kho kala aphat chenga namni kika a boina aphat chenga hunglun sa ji hin Kuki community in tu a hi hichitobang thilso ho ahin bol jing wa hi le namni ki ka a avela boina sangta hunglung kit dinga mu a hi ji in hichitobang buffer zone jalo ta Meitei hon a bol jing hi phamo akisa in hiji chun jing ni ho 22 December 2025 11 am ting le torbunga kiphinna kinei ding ahi ti a hi sit in protest nei ding ti hi to gon ahin nei win ahin la pha chom khat zowin amun le amol ho hi akilam lo ji chun amun ho khial na dinga hi chiwa hi change of venue ti a hi sit in protest darna bol na ding amun ho hi ahin khial kit no win amun hi ti mun jang hi ding torbung hi talo dingin ti mun janga nei ding aban le aphat ani kho ho wang aphat le ani kho ho hi angai ngai hi ding a hi wanga amun chu torbunga hi talo dingin ti mun jang zo a nei dinga hi hemi pi het sa na ahin bol ve ti chu pu ginja volzong secretary information and publicity a kona het sa na mo a hi kit ne hi aban kit na hi Evangelical Churches Association ECA hon aho bung mi te het dinga het sa na ahin bol ahi in hichi hi ho bung dang ho kiga na awang apang khapo in ahin la hichi hi ECA mi pin a het theine dinga ECA Executive Committee meeting 5 December ananei na ho ahin phong do win hichi hi iga het thei diu khat ga sei lo han ama hon aseina wa hi Evangelical Churches Association ho bung mi te koma het sa na hung ki bol chu Gospel Ministry Disability ti ahin Disability India ti ahin hichi chu GMFDI ti a het jingo hichelai mun seina ahin hichelai mun hi koiman ki khom ta loading a hi lo le ECA ho bung ho hin zot ta loading a thupon a hin bol a hi ti chu ga het theini device se wa in es khomun nom tuibong a ki khom ho ta san ki hil na le ki pui hoi dan hi ECA ho bung ta san ki hil na le ho bung ki vai po na le chi dan to kito pon a hi hiji chun ECA Executive Committee meeting that 5 December 2025 chun hichi thu hi gilta asai khom na akinei in a hi hichi to kilhon chun hobung mi te ta san na le hobung chi na hlong pi a lamwai lo na dingun anoya bang hin thulu na hin sim tai ti hi a hin phongovin hi chu ECA hobung mi koima cha hi chi GMFDI tuibong muna
hi gachi talo ding in het sa na ahung ki nei in a hi ti hi a hin phong of it hi chewa hi het thiam deu mi tampin ei pawa kisim kizi a hi zi chun het thiam so ke deu ta sanin ho bung JOUSE ta san dol ki nei a hi in a hi lo ho bung chi dan pi ki nei a hin hi chi chu to akito lo je in ECA ho bung member ho koima hi chilai muna hi ichi ta lo de wa hi aji chu ichi tiengole ho bung I demo win ho bung to I danu to akito lo je in azat sei win ho bung sunga hi boina tampi ahung do ji in hi ji chun a hi the ai hi chilai muna hi koima che ta lo ding koi to bang hi chi na sa lo thupi na sa lo wa chi ho chu ho bung lam kai hon a chung thu atan de wa hi ti zong hi ama ho hin her sa na hin bol kit ve ti ho zong hi mo a hin alang khana hi ho thu lang a hi teng la hin sei thanop zong po in chule ei ho ku ki cha te hi a hlep inu I bayven min a sei thiam po wa hi le kita san beijing ti ho hi aumin hi chi chungchanga wang hi comment tampi ka bol nom po in a hin la comment khat ka bol nom pen cho a hi le eima ho bunga pathin I ho na wa hi kichi ta dingo hitin pan law hitin hoi ta a pan law hitin I ho bunga eima ho bunga hi tu a GMFDI ya pan ila bangawa hi eima ho bunga pan la so ke lo hen I ho bung to zong kikito en tin mi sei phat zong kichang ding a hi ti zo chu ka sei no min aban le GMFDI ti hi a full form hi chiwa hi hoi ta a hin ji do win hi chi hi disability ti chu mi banglo ho gospel ministry khat a hi in hi chiwa hi ei ho ati bukim ho hi chiwa iga zaw jeng jong hi alang khana ige la hi le chon za chat khat ai azi chu mi hing mo gol ban lo ho ministry adinga kisim a hi in a hin la tu ni chan ge a chi atam zopi hi vet na hi le ata sabu hling ke a hi lawa hi la a het na bu hling ke hongen iki khom oven hi zi chun a chang le hon sam ke hoi saw le han separate administration kimozing ding a hi ti ho po hi chu ho a kilhep na hi hungtam khaji a hi in hi zi chun a hi thei chana aima ho bunga phateta a pan law hitin pan la so ke hitin I pathin ho hi lungthim theng ta a ho le han koima hi chito banga thu so ki bol khum Gihna ki bol khum a hi lo la chung thu ki tan ding ti ho hi ima lo ding hi ti chu he thim na diwa neu cha ka ga comment hin tin hi chi chan chu tu ni ko ki news mang cha a I Gamsung inamsung phat chom thai ne ding le thil dan ho he thim na diwa hin sei thei ho hi chi chan chu hin tin tu ni ko ki news sin ve a hin ngai hla ho JOUSE na chung chi win ka ki pa in bon cha wen pathin in pathei na bo jing taw hen Kuki